Ayinhuiyacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinhuiyacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinhuiyacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinhuiyacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinhuiyacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Jesús kamopti kai pachapira imakosi koira kanga Jesús kamopti kai pachapira mayo kuna sacha kuna kosi koiwanta kinka nuhanchik pastaki sumiri koi kuspanchi gloria a Dios mayo kuna sacha kuna kosi koiwanta kinka Panchik pastaki sumiri kui kuspanchi gloria imakosi koira kanga Jesús kamoti kai pachapira imakosi koira kanga Jesús kamoti kai pachapira mayo kuna sacha kuna kosi kui wantaki Panchik pastaki sumiri Makosi koira kanga Jesús kamoti kai pachapira Makosi koira kanga Jesús kamoti kai pachapira mayo kuna sacha kuna kosi koiwantaki Panchik pastaki sumiri koi kuspanchi gloria a Dios mayo kuna sacha kuna kosi koiwantaki Panchik pastaki sumiri koi kuspanchi gloria a Dios. Aleluya, amén, gloria al Señor, Felipe, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios te hace muchas bendiciones, amén. Gloria al Señor y manchata con Dios te anchita que somos bendición hoy con amén. Gloria a Dios. Hay que cosas la pane hoy. Gloria al Señor, aleluya. Chaina pasandanchi. Ojinchi paninchikun hawa machikaji que reyes sus en la cama, amén. Dios te hace muchachun. Gloria a Dios. Chaina pani hoy mi tabase que hay que son chesomag y nukuna también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Kai 92. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. 92. Gloria a Dios. Pincao san paneoji. Aleluya, alaba y paneoji. Gloria al Señor. Porque hay pecado que Dios está en amén. Gloria al Señor, aleluya. Chainaja. Gloria a Dios. Kai pacha anak pacha kuya Dios mi nyuhaya ita kuya kuwa waira huja para kramachimi nyuhaya ita kamachiwa kuya kuiki Suma taitaya kuya kuiki Dios niya suma
Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Chainaja, gloria a Dios. Ñaonchek, gloria al Señor. Kaisumo 88, amén, gloria a Dios. Y más sumagme Dios para aquí, amén, gloria al Señor, aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios. Y más sumagme Dios para aquí, sumarmi paiwang kausakoy wanyo'y mantang urhoy kulyawa song kulyay tan tikray kapua paimi huhari wag jagunata tunyi jinyata bingay
Diyos mikusiku unang Diyos kalwa makiyang manda suya kunawa kuya kuni ay talay taha sa papunja ay walay taha mikunya kuna tarika chuta orbi kuna pa sumang mikuita usis kaya puri kuyang ko sagsay kuspa away kadyang ko Diyos mikusiku unang Diyos kalwa makiyang manta suya kunawa kuya kuni ay talay taga sa papunja ay walay taga kuya kuni ay talay taga sa papunja ay walay taga Gloria a Dios, aleluya, masamang panahon kay sumasumang. Aleluya, kay sumasumang. Amén, gloria a Dios. Nyuhaw kay kamaya, wakil chinito. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Seri ko son chawaki panay ko na amén. Gloria al Señor. Si hamto ko isong koy kyo antakin kita ita Dios. Man gloria al Señor. Bendito Dios sienten que presencian tawaki panay. Amén. Gloria al Señor. Mana amos kay kinaya chuyoksin ki kay manta sino que diferente. Cosis kawaki panay. Chayna hermanon chique Andrés Montes Apamonga Coroconata. Taki son amén. Gloria al Señor. Aleluya, chay piñao kita, uchraicos palabra y taita Dios tawagin pale, aleluya Señor, aleluya. Kira Dios taita, y mi alma tapa más miski, Kau kaya'y tampuan, kuya'y wangrimariwa. Kira Dios taita, y mi alma tapa más miski, Kau kaya'y tampuan, kuya'y wangrimariwa. Ay patsapit ang kuli-kuli, itsaka Diyos tayo-tayo, tumitutunan. Ay patsapit ang kuli-kuli, itsaka Diyos tayo-tayo, tumitutunan. Ay patsaka tukunan,
aleluya. Gloria al Señor. Kay pachapi, nakatokoronga wawipani. Gloria al Señor, pero taita Dios pa que se hagan amana wawipani. Amén. Gloria al Señor, hermano Chico Andrés. Gloria al Señor, aleluya. Dios taitanchik, bendicionkit sapakamata, wawripanikuna, gloria a Dios. Mana nyoga kay nyaupanekchip saya ikuita merisinichu, gloria al Señor. Taita Dios saya ikachiwan hatun kuyakuinimpi, gloria a Dios. Rima kay kuna chaynayata kay redes sociales ukundakama kawakama kunata, liu maikamam chayachkan liu wawripanenchikunata. Gloria a Dios, Chaynayata Cervantes Esther Castillo, gloria a Dios, gloria a Dios. Chayna Guauge Pane, Makichaikit Nata Guareikoaxi, gloria al Señor. Quizá Ham Tardena Chayaramuranki, quizá Manara Ayentarachu Mañakurganki, gloria al Señor. Aleluya. Kuyas kay wow kay panikuna, gloria Señor. Mañakusung kay tuta. Kachun taita Dios munaskan, amanyokanchik munaskanchikchu. Dios kay tuta, glorifica kuchun, kay wasimpi, gloria Señor. Papayay Dios niyay. Hatong mi kanki, chuyam kanki, santum kanki. Churiki Jesucristo pasó timpim kay tarde. Mañakamoy kiku. Kay mundo chauping manta kay yapa churiyay kikuna. Amagay nakaspay kiku yapayay kuayku yakipayay kuayku. Hamuniku kay tota. Kisa sasachakuiniyo. Kisa yakiyo. Kisa problemayo. Kisa ungusha. Gloria al Señor, aleluya. Kaipim kachkan chuya espíritu. Kaipim kachkan chuya espíritu. Tokoy songoy kiwang kaitot taki, gloria al Señor. Takay kusonchi, gloria al Señor. Kaipim kachkan ki. Kaipim kachkanki Jesucristo. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki Jesucristo. Kaipim kachkanki Espiritu ikim kaipim Rima payawachka Espiritu ikim kaipim Parla payawachka Chay biyugaya chani Kaipikas kita Chay biyoga yachani Kaipikas kita Cristo Kaipikas kaki Cristo Kaipikas kaki Espiritu ikim kaipir Rima payawachka Espiritu ikim kaipir Parla payawachka Chay biyumaya chani Kaipikas kay kita Chay Kaipikas kay kita Cristo Kaipikas kaki Cristo Kaipikas kaki
Kay pimkach kan chuya espirito. 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 Munay chakoy, munay chakoy, munay chakoy, songkoy okopi. munay chakoy, munay chakoy, munay chakoy, songkoy okopi. Kay pimkach kan Chuya espirito. 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 munay chakoy, munay chakoy, munay chakoy, songkoy okopi. munay chakoy, munay chakoy, munay chakoy, songkoy okopi. Munay chakoy, munay chakoy, Munay chakoy songkoy okopi. okopi. Munay chakoy songkoy okopi. Kay Pimkach kan chuya espirito. 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 munay chakoy, munay chakoy, Munay chakoy songkoy okopi. Munay chakoy, munay chakoy. Munay chakoy songkoy okopi. Oh Sakime, oh Samarasai, oh Santo Dios, aleluya. Munay chakoy, munay Oh chakoy, Santo Dios, munay aleluya. chakoy, songkoy Bahamuch Kanyang, bakamuch kanyang, bakamuch kanyang Diyos patimin, yak tang manyakotin ka, punas man tang ruwang ka, bakamuch kanyang Diyos patinin. Bakamuch kanyang, bakamuch kanyang, bakamuch kanyang Diyos patinin, yak tang manyakotin ka, punas man tang ruwang ka, bakamuch kanyang Diyos patinin. Bahamuch kanyang, bakamuch kanyang, bakamuch kanyang Diyos patinin. yak tang manyakotin ka, punas man tang Karurangan, bakamuch kanyang Diyos patinin. yak tang manyakotin ka, punas man tang Karurangan, bakamuch kanyang Diyos patinin. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios taitanchik, sapagamat bendiciongich, kay kamay niyo kawanga, hermanon niya upang aposon. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Ay kamo okipaniko na kosikorkonchi. Amén. Gloria al Señor. Amén. Chaynaka makichay gitohari okipani. Gloria al Señor. Palabrata uyarikunanchik pa. Gloria al Señor. Hamte ñogata taita Dios rimapaya wasunchi konan kay horas. Hamjawa kamuchikanki karo yaktamanta. Gloria al Señor. Hamtapas taita Dios rimapaya sunki. Mañakoy songoy kiwang ni taita rimapayaway. Taytay kawachiwa imay narakachkane, kampakaya equipe. Necesitanem kay palabra ikimanta. Almay mi arjasa kay palabra ikimanta, Dios niyay. Mana palabra ikiwanga taytay mana kausay tati mancho. Kay palabra ikisapapuncha taytay kausachiwang. Kay palabra de que hay vida y cambia, Dios ni ya, aleluya.
Conanca y los huevos equipa vidanta usai. Sierva equipa vidanta usai Dios niyay. Si espíritu ikiwan taytay. Lima payawaiko. Aleluya. Ni waukipan lima payawan ni tayta Dios ta. Wishi paskay tukoy manalinta taytay. Jorjoy tukoy manalinta sonjoy kumanta. Siya sonjoan kay palabray kuyari kunay kupa. Si chokash kang rumirayas ka sonjoy ko taytay paskay. Haleluya. Kay palabray ki sonjoy ko pekinanampa. Kay palabray kita taytay obraman churanay kupa. Aleluya, gracias, Taita, gracias. Monasjai kikachuruasja, Dios Taita, ya, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Chainaga, Wakipanikona, Dios Taita, en Chisamichao, son gloria al Señor. Bendito Dios, nos ha pagado en bendición. Michernen Chigman, Sari, Konaipa. Ay, Karima, Kuikonche, Wakipani, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiga. Gracias, hermano Nilton. Amén. Dios está tanchi sa mincha sungichik. Ñaña yaikuna. Turilla yaikuna. Amén. Pin causan. Paiman cachun gloria. Alaba y taita Dios. Alaba y alaba. Enaspa. Saluda nakuy. Rima naikukuy. Chaynat. Saluda y saluda. Allin yach biday que ni. Imainan biday que amén. Kay pichurikukun que ñujaina ni. Taita Dios pa jayampi. Amén. Taita Dios pa jayampi rikukunchik. Ñujapa saluda y kuikichik. Amén. Gloria a Dios, que hay músico con tapas, amén. Gloria a Dios, aleluya. Kusis harikukunchik taita Dios pa wasimpi. Y masuman mi taita Dios pa wasimpi rikukuy, amén. Día de la Madre, allí pasar hankichik, amén. Aleluya. Fresco yakachkan, allí taita Dios pa makimpiga, allí mi vidanchik, amén. Taita Dios ninchik pa makimpiga, allí mi vidanchik, chaynachu manachu. Allí chu vidanchik taita Dios makimpi. Allí mi vidanchik taita Dios pa makimpi. Amén. Aleluya. Amén. Rimakuikusun. Amén. Kay redes sociales okumanta achkallaña llaqta masinchikuna uyarikamun ñañaykuna. Arequipa taykam saludanchik Arequipa lauta Puno. Aleluya. Apurímac lau, Huancavelica lau, Cusco lau. Amén. Kay llapayan suyu lau. Gloria al Señor. Amén. Chiachkanchik Bolivia llaqtaman, Chiachkanchik Tahmi, gloria al Señor, kay Argentina, Chile, tukuy lauman. Tukuy mundo pim kachkanchik ñañaykuna. Haykan kusikunkichik. Haykataq mañakuchkankichik kay obrapaj. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Kusikunin jovenchakuna hamuchkaña kayman, amén. Nueva generación kay palabra willakunankupa. Haykan kusikunkichik. Jovencitakunapas, amén. Adolescentikuna. Kusikunchikmi runa simi rimaqkuna. Kay quechuaga suma miski. Achkam rimayta munanko pero atinkuchu. Pero ñujanchik rimanchik taita Dios pa gloriampa. Amén. Taita Dios pa gloriampa. Aleluya. Inaspa saludaykusun rimakuykusun napaykusun. Llaqta masinchikunata. Amén. Robert Nilo Medina Ayacuchupi taita Dios aminchasunkichik llapayan Ayacuchu llaqtata. María Alfaro, Sabina Quispe, Daniel Cruz, amén. Wakiyachta Villa El Salvador, Yachtanchik, 28 de julio, Iglesianchik, amén. Aleluya. Manuela, Néstor Maraza, Percy Guaranga, amén. Ayacuchuc Paipas Percy, amén. Gloria al Señor, taita Dios aminchachun, amén. Johnny Ancash, Yungay, amén. Ancash Pipas, Intiendiwanchik, amén. Marcos, Nina, Rebeca, chaymi ñujanchik kusikunchik. Imaynataq kay San Pablo manta quechuapi taita Dios pa qhillikan tukuy lawman. Entiendinko Ancash, Huánuco, tukuy lawpi ñañaykuna. Haykan kusikunchik. Mundo entero paykuna entiendinko ñuqa rimasqayta taita Dios pa munayninpi. Amén. Así que ñujanchik achkanchik. Aleluya. Ima sumaqmi taita Dios pa wasinman chayamuy. Amén. Ñajawaranchikña imayna ñujanchik ananchik taita Dios pa qayllampi. Aleluya. Imayna altarpa más taraj. Aleluya. Kananchik cercapi. Amén. Y nas papas imayna taita Dios munan. Gloria al Señor. Imallin ñujanchik uyarinanchik.
allinta uyarispanchik mi iñininchik pasamun imata muyarinanchik Tayta Dios pa qillqanta. Amén. Kunañataqmi tukusunchik usiasunchik imatataq ruwananchik kay servicio tukuykuptin imaynataq kananchik. Amén. Kichaykuychik Dioninchikpa qillqanta Romanos librupi llapachallanchik ñañaykuna turaykuna aleluya reverenciawan Tayta Dios pa qillqantaqa reverenciananchik respetananchik. Gloria a Jesús. Amén. Romanos 16, verso 16. Amén. 18 cama, amén. 16 chunca sujtayo hasta chunca esconneyo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Kainatamnin Dios ninchik pa qillqan. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios ninchik Jehová pa su timpi, Señor ninchik Jesucristo pa su timpi, chuya espiritum pa su timpi. Kainatam nin, chuya mucha kuywan rimay kanakuychik. Tukuy hinastimpi, Jesucristo pa su timpi, hunyuna kuhkunatapas rimay kanaykuychik. Rimay kamusun llapanchik rimanakunanchik. Amén. Wayje panillakuna ruega kamuykichikmi yachachikuykunata chaskisqaykichikpa kuntrampi kaqkunamantaya cuidakuychik. Qamkunaqa iñiqkunata rakinachispankum pantachikuylataña ruwachkanku. Paykunamantaqa karunchakuychik. Paikunaja manam Señor ninchik Jesucristo tacho servinko aswanga kikinkupa wiksallankumantam afanakunku. Aleluya. Sumaqllataña rimaspankum manara ancha yachasqankunata engañakunku. Taytay Diosllay hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza. Wishchuy llapa supa y llapa manallinta taytay. Wishchuy llapa supa y llapa manallinta. Aleluya, samincha y wawaykikunata. Salva y wawaykikunata. Kunampuni taytay. Aleluya, masumagmi wasiykiman chayamuy taytay. Imallinmi papayay. Hampa presenciaykin suma. Yupay chay tayta Diosta, yupay chay. Rimapayay Dios ninchikta. Kuyaykim papá, yupaychaykim, hangman kachun gloria, hangman kachun alabanza, aleluya, 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 y requema arriba vayasay, aleluya, makiki tu harispayki yupaychay taita Diusta, fuerte tarimari taita Dios pajaylam perikukunchik, oh, aleluya, aleluya, taita yay, glorifica y vida y kuan. Hamta yupaychaqmi chayamuniko wasiykiman taytallay. Hatun reverencia wanmi chayamuniko papallay. Saminchawayku, aleluya. Gracias taytay. Amén y amén. Gloria a Jesús tiachaykuychik. Aleluya. Amén. Imaynataq ñuqanchik kananchik kay culto tukuruptin. Aleluya, hallarinimpi ñuqanchik alabananchik tayta Diosta saludanchik, amén. Tukuriptimpas hinallam tayta Diosta yupaychananchik palabra huasqanchikmanta. Chaskiykukunchik sumaq qillqanta hinaspapas despidikuna ñañanchikunamanta turanchikunamanta. Mana upallalla ripukuchwanchu. Wakin aleluya, wakin religión kunapi yaykunku sapallan, kutipunku yapallan, sapallanku, mana riqsinkuchu pitapas. Mana riqsinkuchu, pero ñuqanchik riqsinakunchik. Ñuqanchik rimaykanakunchik. Chaynachu manachu. Hayka muyarichkankichik Dioninchikpa qillqanta. Yupaychaychik ñañaykuna yupaychaychik. Tayta Diospa llaqtanqa huk llaqta kuyapayakuyniyuq llapanchik kuyapayanakunchik, saludakunanchik, despedikunanchik. Amén, rimaykukunanchik. Mana upallalla pasachuanchu. Chayna imayna wasiykipipas. Mana upallalla hamripuwaqchu wasiykimanta. Wawakaspa ninayki mamay ripuchkaniña kutimunaykama.
Hamkanki warmiykipa husan hampas despedikunayki kutimusaqña abrazaykunayki husay warmiykita muchaykunayki aleluya chuya muchaywan chaymi sutin castellanopi ósculo santo chuya muchaywan manam chayqa huchachu ispusaykita cariñaykuyqa manam huchachu nitaq warmipas kuyapayaykun esposunta manam huchapakuychu chayqa allinmi amén wasinchikqa manam aleluya kuchikurralchu manam wasinchikqa tayta Diospa wasinmi chaypi ñuqanchik rimanakunchik despedikunchik chaymi kay Diosninchikpa wasinpas tayta Diospa presencianpa wasin tayta Diosninchikpa wasin chay kaypi ñuqanchik kusikunchik amén kusikunchik kaypi hinaspa ñatanmi kultuta uyarikunchik qillqanta uyarikunchik chaymi nin sichu ña kultu tukarun ña usyarunqa o tukurunqa imananam hermanukuna despedikunan mana upallalla pasachuanchu uyarichkankichikchu mana upallallaqa pasachuanchu wakinkuna kultu tukurun pasakun piña piña kay hermano rima reunión rimanaykusun confraternidad mana munanichu hermano tayta saminchasunki despedikuna makinta pues estiras jata sajeru pasaku mana chaynachu amén mana chayna kanachu imayna kana makita huykunayki saludaykunayki aleluya warmi pura amén abrazaykuajpas muchaykuajpas kuyaspa amén gloria a Jesús chaymi allin testimonio sichu hamurunqa huk visita caballerukuna hamurunqa amam ninaykichu caballerukuna saludachun jovenkunapas saludaykunanmi rimakuykunanmi amén huk joven chayaramunqa mana ninachu jovenkuna saludachun man caballerukunapas bienvenido nina allinmi hamusqayki tayta Dios haminchasunki jovenchakuna chayaramunqa tayta Dios haminchasunki aleluya damakuna saludanqa jovenkuna saludanqa llapanchik saludananchik amén hermana Angélica amén llapanchik wakinkuna mana saludayta munanchu chayaramun pasakun yauniwanqachik hakuchik reunión munanichu reunión amén mana chayqa manam tayta Diospa voluntad ninchu amén saludananchik rimakuykunanchik chaynata munan tayta Dios servicio tukuruptin amén yanqataq upallalla pasakuwa imata ruwanayki saludanayki gloria a Dios aleluya rimakuykunayki imayna chayamunki kusisqa hamqa kutipunayki más kusisqa imaraykun kutipunayki más kusisqa tayta Diospa presencianta sientiykunki tayta Diospa rimapayaykusunki kusisqallaña hamqa despedikunayki ñañaykimanta turaykimanta amén aleluya kusikuywan gloria al Señor ñuqanchikqa huñunakunchik Señorninchik Jesucristupa sutinpi huñunakunchik imaraykun qillqanta uyarikunanchikpaq hinaspapas tayta Diosta adorananchikpaq payta yupaychananchikpaq allinchu rimanakuykuy es bueno saludarnos allinchu allinmi amén allinpunim saludakuy llapanta saludananchik llapanchik saludakunanchik qharikunapas saludaykunmanmi damakunata maquillanwan amén manam abrazaykunachu muchapayaykunachu qhariqa warmita amén wakin qharikuna jovencitakunata kurriñas kayna hapiparon mana chaynachu respetanan jovenchakunapas respetanan caballerukunata kay tayta Diospa wasinpiqa kanan hatun respeto kaymi chuya wasin kaymi tayta Diospa wasin hatun privilegio chayamusqanchik ñañaykuna aleluya haykam yupaychanchik tayta Diosta gloria aleluya gracias taytay kusikunanchikmi tayta Diospa hayllampi ñañallaykuna turallaykuna gloria al Señor segunda de Timoteo kichaykuy aleluya apóstol Pablo rimapayarqa apóstol Pablo pakarqa huk discípulo iman sutin karqa paypa discípulo Timoteo amén kaynatan pay yachachirqa amén aleluya Timoteo capítulo 1 hasta hanchiskama amén hamqa chayqa yachachikuyman hinam
hamqa chigap yachachikuyman hinaya yachachinki. Imapaqtaq Tayta Dios ñuqanchikta salvawanchik, yachachiwanchik, wakinkunaman yachachinanchikpaq. Imatataq yachachisun chigap kaqta. Imataq chigap kaq, Diosninchikpaq qillqanmi chigap kaq. Aleluya. Mana ñuqanchik yachachisunchu munasqanchikman hinachu. Aleluya, ni runapa nisqanman hina. Yachachisun runakunaman Tayta Diosninchikpa yachachikuyninta. Amén. Aleluya. Imatataq yachachinaykichik, allin runakuna kananpaq, allin yachayniyuq kananpaq, respetuyuq purinankupaq, allin yuyayniyuq kanankupaq. Imapaqtaq kay evangelio ñañaykuna turaykuna, allin yuyayniyuq kananchikpaq, allin yachayniyuq kananchikpaq. Mana yuyayniyuq kaspam, mana yachayniyuq kaspam huchapakunchik. Mana yachayniyuq kaspam ruanchik llutankunata. Amén. Hinaspa sagrapa makinpi purinchik. Kay qillqam yachachiwanchik sagramanta escapakunanchikpaq. Cristupa makinpi purinanchikpaq ñañaykuna turaykuna. Haykan kusikunkichik. Alaba y Tayta Diosta. Gloria al Señor. Amén. Kaypi yachachiwanchik ñuqanchik runa masinchikta kuyananchikpaq, pacienciakunanchikpaq. Wakinkuna escuelapi wakinkuna kachkan insultanku, abusanku, pero qam pacienciakunayki, Tayta Diosta mañakunayki yachachinaykipaq. Ninayki compañeraykita, compañeruykita ninayki ama chaynata rimaychu. Escuelakunapi rimanku lisurakunata, millakuykunata rimanku. Cristianukunaqa manan chaynakunata rimanchu. Qammi yachachinayki. Imarayku yachachinayki Cristupa wawan kasqaykirayku. Tayta Diospa llaqtan kasqaykirayku. Llam kasqaykipipas, wasiykipipas, mayrisqaykipim qam yachachinayki vidaykiwan. Amén. Soteresilla, llam kachkanki achka runakunapa ukumpi, chaykuna mana riqsinchu Tayta Diosta, pero qamqa riqsinki, paykuna llutankunata riman qamqa upallalla. Imatapa tapusuptiyki, qam educacionwan ninayki, mana ñuqa chaykunata rimanichu. Imanasqa mana rimankichu, ñuqaqa kani cristiano. Ñuqa cristiano kasqayrayku mana atinichu rimayta. Santo Espíritu vidaypi, chay mana atinichu. Mana puniñam atinchikchu, lisura rimayta. Mana puniñam atinchikchu, llutankuna rimayta. Aleluya. Imallinmi chaypim kan cambio, liberación. Chaypim riqsinchik Tayta Dios vidanchikpi hatun obra ruwasqanta. Haykapinta qamkunapa obrata ruwarun Tayta Dios. Alaba y Tayta Dios. Haykapita. Gloria a Jesús. Amén. Chaymi ninkaypi kay yachachikuykuna sumaqllaña allin ninchikpaq. Pikunamanmi rimachkan. Aleluya. Nin chaynallataq mayor señorkunatapas allin kawsakuytam yachachunku. Amaya cuento jepichu. Pikunam cuento señorakunamanta. Wakin señorakuna cuento jepe. Esquinatarispa cuento tarimachki. Huk esquinapi, huk kaylaupi, chakarapi, maylaupipas cuento jepe. Chisme. Chaymi cuento jepe. Cristianakunaqa manan cuento jepichu. Upallallam Tayta Diosta mañakunchik imata uyarispapas. Amén. Manan rimanachu kaynas kaynas kaynarus ipik wak aman pimanpas willankichu nin. Manan willasaqchu chaynin mana pimanpas willankichu chay man willasaqchu niqpas kaynas waknas kaynas aman pimanpas willankichu ari manan willasaqchu chayus hallaykun kaynas waknas aman pimanpas rimankichu ari man willasaqchu pero chayna chismi kayna pasan hukman. Hinaspa ninkuraqmi aman willankichu pimanpas pero hinalla willachkanku. Chaymi hampa rinriykiman chayaramunqa qamqa ninki manan chaykunata ñuqa uyarimanchu. Chaykunaqa amén mana allinchu, ma allintachu rimachkankichik kay runamanta, kay warmimanta. Ma rimanachu chayqa. Chaymi wakinkuna llutanta rimaruptinpas juicioman yaykunku. Amén. Manan pipas derechonchik kanchu mana allinkuna rimananchikpa. Mana rimachuanchu runa masinchikmanta mana allinkunata. Wakinkuna mana yachanchu chay tinaspachiki rimanku. Amén. Pero ñuqanchikqa mana rimachuanchu. Chaykunatam yachachiwanchik Tayta Dios
maypi yachachiwanchik wasimpi kaypi yachanchik. Gloria a Dios. Haykam alabankichik. Así que warmikuna mana cuento hipichukanan nitaq tumaymanga rinkumanchu aswanga allin ejemplo paykuna kanan. Amén, ejemplo. O sea, hamkuna warmikuna hawasunaykichik, ñuqanchikta warmikunata hawananchik warmikuna imayna allin kawsaypi kasqanchikta. Amén. Manan chismikunapi, tumaykunapi, imaynaraq warmi chayna kanman, ¿no? Ni haripas chayna kanmanchu. Ñuqanchikpas kanchik kay mundupi imam kanchik ejemplo. Ñuqanchikta runakuna hawananchik chayna paykunapas purinanpaq, ama llakipi kananpaq. Ñuqanchikqa kayna mundupi kayna purikunchik Tayta Diospa makinpi mana mundo hinachu, mundo ñakarin huchanrayku. Ñuqanchikqa mana ñuqanchik ñakarinchik huchanchikrayku. Imarayku ñakarinchik Satanás atakawanchik, pero ñuqanchikqa yachanchikmi sagrataqa umanpim sarusun imawan oracionwan la sangre de Cristo, amén. Ñuqanchik vencichikunchikchu sagrawan aman vencichikusunchu ñañaykuna. Icha vencichikuchkanki aman vencichikunaykichu, amén. Sayarinayki naspan reprendinayki sagra mana allin wischuyki Cristupa sutimpi hinaspa ham hinalla purinayki Tayta Diospa makinpi. Gloria a Jesús. Aleluya. Chayminin yachayniyuq kay. Gloria a Jesús. Jubinkunapas allin yuyayniyuq kanankupaq rimapayananchiksi. Pim rimapayanan jubinkunata, verso 7. Aleluya. Tayta mamakuna rimapayanan iglesia. Aleluya. Caballerukuna, damakuna. Gloria al Señor. Tukuy imaruas haykipipas. Aleluya. Hambrajya ejemplupas kai. Yachachiya. Aleluya. Ima respetuan paikuna purinampa. Allinta willakuy. Allinpunip hampa kanga. Ama pinjaypi runakuna purinampa. Amén. Mana imatapas yutampi rimanampa. Gloria a Dios. Haykam entindichkanchik ñañaykuna kay palabrata. Gloria kachun Dios ninchikman. Kay palabrata uyarispanchikqa yachaspanchikmi ñuqanchik purinanchik palabrata uyarisqanchikman hina. Kunan niwachkanchik Tayta Dios manas ñuqanchikqa chay rimakuchuanchu pimantapas. Aswansi ñuqanchik mañakunanchik hinaspa wawakunatapas, jovenkunatapas, musukunatapas rimapayananchik allin kawsaypi kanankunapaq. Amén. Yachay ninmi, yachay. Kay nisqaykunapta yuyay manay. Aleluya. Hinaptinqa Señor mi lliwta yachachisunki. Sichuham munanki Tayta Diospa voluntadninpi puriyta, Tayta Dios mi yachachisunki. Dios ninchikmi yachachiwanchik sonqunchikpi kaptin Taytay munasqaykita ruwayta munani. Imatataq ruwasaq papallay niptiykim Tayta Dios yachachisunki. Aleluya. Kay qillqata entendichisunki. Yuya imanaykiwan yaykunki. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Chaymi nirqa Dios ninchik Levítico 19:30. Que chaykuy Antiguo Testamentopi kachkan mandamientokuna ñañaykuna. Amén. Levítico. Gloria a Jesús. Levítico 19. Imatataq kaypi Tayta Dios yachachiwanchik. Gloria a Jesús. Amén. Ya pa kamachikuykunaqa sumaqmi. Gloria a Jesús. Amén. 19:30. 30, verso 30. Amén. Verso iskaychunka pusaqniyuqmanta 29. Warmi churikitaqa aman penjaymanga churankichu. Warmi churikitaqa aman penjaymanga churankichu. Chuchumikapaq husqaykiqa chayta ruwaptiykiqa nasyunnikim pasaypaq millakuypaq kanman. Imaynan Tayta Dios munan wawanchikuna cuidananchikta. Wawanchikunata mana cuidaptinchikqa warmi wawanchikuna purinmansi chuchumika hina. Qarikunapas millay kawsaypi purinman. Imaynan purinmanku. Qaripura puñunmanku. Poder en Jesús. Qaripura ninmanku allinmi ñuqanchik purisun nispa.
hasta casarakuitapas munan manku, haripura. Mana taita mama yachachisqanrayku. Ñuqanchikpam deberninchik ñañaykuna turaykuna wawanchikunata allinta yachachina. Amén. Samana punchawninkunapim samanaykichik. Santuariyutapas respetanaykichik. Ñuqaqa tayta Diosninchikmi kani. Imaytaq samana punchaw ñañaykuna turaykuna ñuqanchikpaq domingo punchaw. Gloria a Jesús. Domingo punchaw. Primer día de la semana. Chaypi ñuqanchik respetananchik. Haykam amén ninkichik. Aleluya. Respetananchik. Samana punchawta. Imatataq ruana samana punchawpi Tayta Diosta yupaychaq chayamunanchik. Tayta Diospa presencia chaskikuq chayamunanchik. Aleluya. Tayta Diosta mañakunanchik. Obranta ruananchik. Rinanchik aire libreman. Oracionkunata ruananchik samana punchawpi. Wakinkuna mana samana punchawpi ni mañakunchu. Chay samana punchawpi mañakuyqa allinmi ñañaykuna. Chay samana punchaw mana kanchu trabajo, mana rinkichu chakraman, mana rinkichu maymanpas, Tayta Diospa wasinman rinayki. Kallpanayki Tayta Diospa wasinman. Chaypi mañakunayki Tayta Diosta. Tayta Dios yanapasunaykipaq. Unquchkankichu sanuyachisunaykipak. Wawaykichu, aleluya, problemapi kachkan iman pasachkasunki. Tayta Dios mi causan. Paymi yanapasunki. Samana punchawqa sagrado ñañaykuna. Wakinkunam llamkakunku. Mana kasukunkuchu. Mana kasukuspaqa almaykitaqa ham peligrachichkanki almaykita. Kasukuy ñañallaykuna turallaykuna. Samana punchawpi wasinman chayamuy. Samana punchawpi Tayta Diosta yupaychay. Chaypim Tayta Dios chuya espiritunman juntasunki. Chaypim Tayta Dios uyarisunki. Quizás ham ninki mana uyariwanchu, mana uyariwanchu. Y manasqa mana uyarisunkichu. Mana ya ham kasukuchkankichu. Mana ya ham voluntadninpichu kawsachkanki. Tayta Dios munan voluntadninpi kawsanaykita. Amén. Kay wasinpi kachkan hatun bendición. Hayka miñinkichik. Hayka miñinkichik. Alaba y Tayta Diosta. Kaypim kachkan hatun bendición hampa. Mañakunanchik, iñikunanchik. Kay samana punchawqa. Aleluya. Tayta Diosta respetanapaqmi. Tayta Dios honranapaq. Amén. Wakinkuna samana punchaw ninku. Huk urachalla chayaykamun. O iskay urachalla. Mana. Aunque sea churanayki. Hanchis urallapas. Pichqa urallapas. Tawa urallapas. Chay punchaw. Hayka uratata hunki hamkay samana punchaw. Amén. Hayka. Mana hunichu nin wakinkuna. Hunayki yari. Aleluya. Amén. Verso 33. Hamkunawan yachaq huklaw llaqta yuqkunatam. Yuqkunataqa amam ñakarichinkichikchu. Furastirukunatapas ñuqanchikqa yanapananchikmi. Manas ñakarichinachu. Wakinkunan furastirukunata ñakarichin. Aleluya. Llaqta masiykichikta hinam paykunatapas hawankichik. Kikikichikta hinam yupay kuyapayankichik. Hankuna hina kasqanrayku. Runa miki, runa masinchik miki. Amén. Huklaw llaqtayuqmi hamkunapas karhankichik nichkan hebreo llaqtata. Kay palabra ñuqanchikpaq mana mundo paqchu iglesiapaq. Antiguamente rimapayarqa Israel llaqtapaq. Israel llaqtaqa hamqa kanki ñuqapa llaqtaymi. Sapaqchasqay llaqtaymi nispanerqa. Hayka muyarichkankichik. Alaba y Tayta Diosta. Yupay chay Tayta Diosta. Chay llaqta karqa Tayta Dios pa llaqtan. Imayna ñuqanchikpas kanchik Tayta Dios pa llaqtan. Haykataq kankichik Tayta Dios pa llaqtan. Alaba y Tayta Diosta. Amén. Hampas karhanki forastero mundupi. Hampas karhanki llakipi purirhanki. Mana pipas hamta kuyapayaykus surhankichu naspa. Mana yanapaykus surhankichu. Pero hamañam chayna kankichu. Amén. Imayna hampas kay llaqta karqa Egiptopi esclavo. Forastero karqa. Pero Tayta Diosninchik urqurqa chay llaqtata. Chayna ñuqanchiktapas huñuykuanchik Tayta Dios.
wasimpi huñuykuanchik. Hatun wasipi huñunaykuanchik. Haykam amén ninkichik. Alaba y Taita Diosta. Alaba. Gloria al Señor, aleluya. Verso 22 del capítulo 20. Nin. Kamachikoyni ikunatawan, decreto ikunata. Kasukuspa. Ruayman churaychik. Yanhañata. Yachanaykichikpaj. Pusasjay. Alpa. Atjuchka hina. Wishchura musunkichikman. Amén. Taita Dios pa palabranta ñañaykuna kasukunanchik. Aleluya. Si chumana kasukusunchu iman pasawasun chihap mi sahara ñuganchik fácil presa kasun. Pero si chu ñuganchik kasukusun fuerzan vidanchik pikanga. Taita Dios pa presencian mi vidanchik pikanga. Imallin mi palabran kasukuy. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Capítulo, gloria a Jesús, 18. Amén. Kichaikuichik, 18 de Levítico. Amén. Aleluya. Verso 4. Ima importante ñañaykuna turaykuna Taita Dios pa qhillihan kasukuy. Chaymi paypa wasimpi qhillihanta uyarinchik kasukunanchikpa. Chaymi nin kaypi verso 4. Kamachikuyniykunatawan decretuykunata kasukuspa. Chaykunaman hina kawsaychik. Ñuqa Taita Dios, Diosmi, Diosniykichik kani. Pitaq ñuqanchikpa Dios ninchik? Jehová de los ejércitos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor ninche Jesucristo, chuy Espíritu. Huklla, amén, huklla. Paitan kuyananchi, pai mi Dios ninchi. Respetan kichu, rexin kichu, Taita Diosta. Alaba y Taita Diosta. Aleluya. Chaynaja kamachikuikunata, decretuykunata kasukuichi. Pipas chaykunata ruayman churaja, kausanjam allinta. Ñuqa Taita Diosmi. Chaynata nini ñuqanchik decretunkunata kasukusun kamachikuyninkunata allinmi kawsakusun. Pimri machkan Taita Dios ninchik. Sichu mana allinchu ñuqa kasukusun mana allinchu kawsasun. Imaynataq puriyta munanchik. Allinchu puriyta munanchik kasukuspachu icha mana kasukuspachu. Kasukuspam purinki. Jovencito, imaynan purinki? Kasukuspa. Kay palabrata kasukuspa. Imatam rima payawachkanchik Taita Dios. Hamkunaga kuyanakunaykichik. Hamkunaga, aleluya, kay qhillijata uyarispaykichin, especialmente samana punchawpi. Imaymi samana punchaw? Domingo, amén. Imatataq ruwanki domingo ñañallaykuna turallaykuna. Ñuqaqa purikamuni nin wakinkuna. Ñuqaqa fútbol ninku, mana. Domingo piqa manam kanchu fútbol, manam kanchu playa. Domingoqa Taita Diospa wasinmanmi hamunanchik. Chaypim saminchay. Chaypim allin kawsay ñañaykuna. Chaykunata yachachinanchik wawanchikunamanpas. Aleluya. Amén. Mamallaykiwan. Amén. Kaypim kachkan. Amén. Kay llumpay. Suma kamachikuykuna ñañaykuna. Amén. Hamwasiykipi leerunki. Gloria a Jesús. A ver, Deuteronomio. Kichayku y Deuteronomio libruta. Deuteronomio. Amén. Kaypim kachkan un mensaje fuerte. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Nen kaypim. No, es 28. 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Kichayku, mamá, kichayku. Qhillijata kichayku. Ima yachachikuymi, sumaq yachachikuy ñañallay. Sichun Taita Diosta kasuspaykichik kunan willasqay kamachikuykunata ruayman churaptiykichikqa paymi kay pachapi llapallan nacionkunamanta aswan riqsisqata ruasunkichik.
Gloria a Jesús. Y manas hatang ñuganchik taruna kuna mana rexiwanchik chumpipas y matakainin mana kasukuptinchik. Pero taita Dios ta kasukuptinchiga paimi ujariwasu. Rexis hata ruawasu. Quechua rimajkuna ningi wakpikachkan San Pablo pik achka quechua kuyak quechua rimajkuna taita Dios kuyakuna ima sumajmi alabanku paikuna taita Dios ta ima llinmi chay hari chay iglesia. Amén. Chaynata munankichu chayna rimananta. Icha munankichu waki iglesia San Pablo wañu puñuchkanku. Palabra kurichkan paikuna ñataq medianoche purichitum puñuchkan. Chayna ninankuchu wak San Pablo pega avivamiento. Wak San Pablo pega taita Dios pa presencia. Aleluya, alaba y uninchikta makiykita ujarispaiki. Gloria kachun taita Dios man. Yupay chay taita Dios ta. Gloria a Jesús. Taita Dios ta kasukuspaiki chiga tukuy kaykunawan bendisisqan kankichik. Imallinmi kasukuy ñañaykuna. Principalmente wasinman chayamuy. Principalmente kay samana puncha o respetana. Imallinmi chay. Kaykunata munan apóstol Pablo nirga Timoteota nirga aleluya. Gloria al Señor, Señor ninche Jesucristo, kikin nirga discipulunkunata, yachachimuychik, yachanankupaj, ama chinkanankupaj, yachachimuychik, kay wawaykunam ignorante, mana ñawiyu, kanchu yuyaynin, kay palabra yuyayninman kutichimunga, kay palabrata willakamuychik, chaymi kay palabra predicasqa ñañaykuna, ham entiendenaykipaj, yuyayniykiman kutimunaykipaj, imanas hataq mana entiendinkichu. Hucharayku, huchayayku subdikiqa Satanasqa mana munanhachu yachanaykita, pero taita Cristonchikmi libreta churasunki. Ham libre kanki entiendinki, palabrata leispaykipas entiendinki, masta. Gloria al Señor. Verso 9, sichun kamachikuyniykunata ruayman churaspaga, unas hanman hina kawsatiykichiqa, prometisus haykichik man hinam taita Diosqa payllapaqña sapaqchasqa llaqtanta hina uywasunkichik hayka munankichik taita Dios uywawananchikta pay uywawaptinchiqa allinmi kawsasun paypa makinpi puriptinchiqa ñañaykuna allinmi kasunchik allinmi purisunchik chaymi churakunanchik makinpi chaymi kasukunanchik qhillijantapas. Gloria a Dios. Aleluya. Si chumana kasukusunchu, imataq pasanja. Si chumana hamkuna kasukunkichikchu, verso 15. Kairimas haita, hinaptinja. Aleluya, ñakariykunas hamuwasunchik. Llaqtanchikpipas, chakranchikpipas, ñakasqas kasunchik. Manas kanhachu ni mikunanchikpaq. Pero si chu kasukusun, kanham mikunanchikpaq, kanham qullqipas, kanham. Aleluya. Ayllunchikpas allinmi kawsanja. Gloria a Dios. Aleluya. Haykam allin kawsakuyta munankichik. Aleluya. Chaymi ham kay wasiman chayamunki ninayki taytay rimapayaway. Si chuham puñuyta hallarinki, entonces manañam tayta Dios agrada kunhachu hanmanta. Ñuqanchikpa deberninchik yachachi. Amén. Kaypi ham aleluya nispayki alabanayki tayta Diosta. Papallay Diosllay hanmi kaypi kachkanki. Yachachiway ñuqata yachachinaypaq. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque hatun bendicionmi wasinman chayamuy. Hatun bendicionmi kusikuywan kutipuy ñañaykuna. Wasinchikman kusikuywan kutipuy. A veces nin chayamunchik llaki. Problemawan imakuna mala noticiakuna chayamun. Hinaspanchik utaq saykusqa chayamunchik, llakisqa chayamunchik, pero kaypi tayta Dios fuerzata quykuwanchik. Kaypi tayta Dios kusisqata kawsaykachiwanchik, hinaspa ripukunchik kusisqa. Hinaspa cumplichkanchik tayta Dioswan. Makinpi kawsachkanchik. Chayaramunchik wasinman. Chaynam hampas chayanayki wasinman. Chayay Diosninchikpa wasinman. Ama wasillaykipiqa. Kaypi tayta Diospa presencia. Ham yuyanayki imainan karhanchik chay pandemia tiempopi munarhanchik wasinman chayamuyta. Imaynaraq chayaruyman wasinman mañakuni altarman ritam kunangarisaqmi altarman. Pero wakinkuna junjaron chaytapas. Hinaspam
Huk pandemia karuptenga imaynata kanja. Poder en Jesús ama cachonchu pandemia. Amén. Kairam allin kachkanchik. Taita Dios pa wasimpi yupay chachkanchik. Taitay apakuay ñani. Hamuy ña papayay. Mañakunanchik mi taita Dios ta. Hamuchungña. Munankichikchu Cristunchik hamunanta. Cristunchik apakuananchikta. Cristunchika kayllaña ñañaykuna hamun hapuni. Palabran pinin. Aleluya. Apocalipsis libro pi hamuy taitay. Ñuqayku mañakuchkaniku ham kutimunaykit hamuy. Imanas haman hamunchu ya watan Cristunchik. Almakunatan salvaytaraq munan. Vidanchiktan usaytaraq munan. Hamtaraqmi aswan Santo Espirituan juntayta munan. Hamtaraqmi aswan ujarita munasunki. Mana munanchu chiri wañunaykita. Mana muna kayman chayramunqa trompeta tukarunman pikunam ripunqa alabaqkuna. Gloria a Dios niqkuna. Rikshaqkuna. Aleluya, taytay kuyayki yupay chayki. Niqkunam rinqa. Gloria a Jesús. Pero wakinkunam mana suyachkanchu. Haykam suyachkankichik. Alabay tayta Dios. Fuertita, alabay. Gloria a Jesús. Ya payan apóstol con el Nuevo Testamento manta pachan. Predicachkanko Cristunchi kutimunan manta. De generación en generación rimachkanko. Pero chihapchu kutimunga. Ari kutimunga nergam siminwan kutimusahme. Ama mancha kunkichikshu. Juan 14. Ripusahme pero kutimusa. Wakanak pachapin kachkan wasikuna manshunkuna. Chaykunatan preparamusa. Chay preparáramos paime hamkuna ñuqawan kankichik. Maykas haypim ham kankichik ñuqawan. Chaymi ñuqarisa kutimusa hamkunarayku. Gloria a Dios, aleluya. Chaytan suyachkanchik ñañaykuna. Kutimunhan Cristunchik. Chaymi ñuqanchik chuya kawsayman yaykunanchik. Kasukuy vidaman kawsananchik. Yuyayniyuq vidaman kawsananchik. Si chuhan mana kanchu entendimiento kanchu yuyayniyki mañakunayki tayta Diosta. Taytay mana entiendinichu jollajaykita. Taytay mana kanchu Santo Espíritu. Huay taytay. Sapapunchawmi mañakunayki. Mañakuy Santo Espíritu vidaykiman hamunampa. Mañakuy ñañay, mañakuy turi. Aleluya, tayta Dioninchega fielme. Mañakuptaykiqa husunki. Unhuchkankichu sanuyachisunki. Aleluya. Munaspaqa kapas apakusunkipas. Mana manchakunanchichu ni wañuytapas. Paypa makinpi kawsayqa allinmi. Confianzawanmi kawsanchik. Promesankunata uyarispan kawsanchik. Haykam amén ninkichik. Alabay tayta Diosta. Tayta Dios mi caso kuptaykiqa nin unquykuna, pestikuna. Hamusunkichik allpaykichikman chaykunatan chinka nin. Amén. Aleluya. Tayta Dios mi parantin piñuto allpatawan ajutaña para chimunja pasaypata chinka. Mana caso kuptayki chinkanja chay. Ismunja. Yachayrankichik runakunapa tarpurun papata tarpur imatapas ismurun. Imanasqata huchanrayku. Mana kasukusqanrayku. Pero cristiano pa yapusqanqa sumaqllaña papapas. Sumaqllaña sarapas. Rikurankichikchu. Chaynachu. Allintachu tarpurankichik hamkuna. Allintachu kusicharqankichik. Allin tarpuqa allintan kusichanchik. Tayta Dios pamakinpi puriyqa allinmi ñañaykuna. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Chaymi nin hamqa nisqaykunata yuyay mananayki. Yuyay manay ñañaykuna. Ama hunqaychu. Ama hunqaychu. Imakunatam yacharunchikkunan wasinman hamuyqa samana punchawpi allinpuni. Kasukuyqa allinmi. Mana kasukuykan consecuencia. Kasukuypas kan consecuencia. Kasukusun. Aleluya. Imatan kasukunayki. Chay tiyasqaykipi yupaychanayki tayta Dios. Wakinkuna mana yupaychanchu. Haykam yupaychankichik. Yupaychay tayta Diosta, yupaychay. Gloria a Dios, aleluya. Papayay, fuerzata huay, yachachiway, Santo Espíritu. Tayta Dios wasinman chayamuspaqa mana upallalla kachwanchu.
Wakin kuna manara Santo Espíritu chaskinkuchu. Y manas mana chaskinkuchu, mana yupay chankuchu. Tiarum puñurum, utak mana puñus papas. Simin kachkan, serasja. Mana gloria a Dios ni tatinkuchu. Haikam gloria a Dios ninkichi. Haikam aleluya ninkichi. Aleluya. Fuertita. Aleluya. Fuerte. Aleluya. Aleluya. Rimari. Aleluya. 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 Más fuerte. Hamun al Santo Espíritu, Chayna mañakuptiki, Chayna alabaptiki, Chay kunata yachanaiki. Joaquín kuna kijakuya kijakuchka. Kay mi vida y wak mi vida y kay nam vida y ay. Kijakuya kijaku. Y manas kan Chayna vida y manaya yupay chankichu taita Dios. Wasing mampa chayara munki ni aleluya ninkichu. Taita yaya na paway ninkichu, taita ikuyay ki ninkichu, manarima payankichu taita Dios. Upa hamunki, kaipiga taita Dios tarima payanay. Kaipiga taita Dios wasimpikas pagarima payasun. Imagínate hampa kang man vida y que a ver. Al visitar a manki pa wasi manham, wasi ki manyo hamorusa. Aleluya. Hermana Claudia, chayay kamune wasi ikiman. Ay, chara munkichu, punkuta kicharonki. Ti ay kung upa nyuka pas upa. Chayna wakin kuna taita Dios kay pikachken. Hawachka sunki. Aparamusunki. Rima pa yana ikipa. Yana paway taytay ni na ikipa. Avivamiento chayamuachun vidayman taytay. Recita más taraj munani papayay. Fuerza muchun vidayman. Chuy espíritu a muchun vidayman. Aleluya. Caso cosa ari fallarunikunan. Rima payanay kita ita Dios ta. Fallas jaikita, huchapakus jaikita, milla y vida ikita, o alguien vida ikita. Taitai, gracias guarda y kuanki, taitai, chuya causai, taitai causa chihuachkanki. Y mata chirima payanay kita ita Dios ta. Chay miham, rima payanay ki, chayamus jaiki manta pacha. Chayamus jaiki manta pacha. Imapa, vida ikiman, Santo Espíritu chayamunampa. Hatun victoria wasi ikipi kanampa. Josaiki siervo de Dios kanampa. Warmiki sierva de Dios kanampa. O aiki kona siervo kona kanampa. Ama yapa sua kanampa. Ama yapa yuya yapa. Imaina mundo purichkan. Wawanchi kona aleluya chinkasha. Mana ham manyakuptiki. Ham iskayuya kaptiki. Ama chayna kaichu nyanyay. Hatari hinaspaiki wanakui. Aleluya, aleluya. Si chutaita yurima payasun que altar man correrimui. Hinaspay kini papayay, yachachiway. Wasi kipi yupay chanaypa, fuerza tahuay. Huay chuy espíritu ikita. Manam hamuita munanichu, cumplido hinaya, mana. Hamta uyarikuhme hamuni, hamta. Hala yupay chahme chayamuni. Yana paway, chuya yachiway. Chuya yachiway papayay. Yana paway Dios yay. Hangman kachung gloria. Makikita uhari altuman. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya papayay Dios yay. Hangman kachung gloria. Y requema arriba bababa. Y releve yasay, aleluya. Y matong mikan kita itayay. Aleluya. Yachachinay kum. Yachaspay ko. Yuyay tahuay ni. Dame entendimiento. Yachayta munani helihaykita. Entiendisa helihaykita. Yana paway taytay kasukusak. Kasukusak papayay nyuhamunane. Biday uharina ikita. Alma kuna salvana ikita. Waway kuna salvana ikita. Ayuy kuna salvana ikita. Chay minyuga chuya purina ini. Huracán arriba bababay. Y releve bella say hecho fuera toda obra del diablo, toda obra satánica. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, aleluya.
Gracias, Taitayay, gracias. Gracias, Dios Yay, gracias. Almaime, alabazón que papayay. Gloria, gloria, gloria. Kuyay kim Taitai. Yupaychay kim papayay. Irre quema arriba baba. Irre leve yasaya. Aleluya. Kaipim kachkanki. Taitayay. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Jesucristo. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Jesucristo. Kaipim kachkanki. Espiritu ikim kaipim. Rima payawachka. Espiritu ikim kaipim. Parla payawachka. Chay minyuhayachani. Kaipikas haikita. Chay minyuhayachani. Kaipikas haikita. Espiritu ikim kaipim. Rima payawachka. Espiritu ikim kaipim. Parla payawachka. Chay minyuhayachani. Kaipikas haikita. Chay minyuhayachani. Kaipikas haikita. Cristo. Kaipim kachkanki. Cristo. Kaipim kachkanki. Taitai. Hai katam kuyayki. Taitai. Hai katam kuyayki. Taitai. Hai katam kuyayki. Taitai. Hai katam kuyayki. Manahawang ka. Imay narakayma. Manahawang ka. Wanyuruyay mami. Manahawang ka. Imay narakayma. Manahawang ka. Wanyuruyay mami. Kami kausay tahuani. Kami liday taakchingki. Kami kausay tahuani. Kami liday taakchingki. Hallelujah. Manahawang ka. Imay narakayma. Manahawang ka. Wanyuruyay mami. Manahawang ka.
yaymami Hanmi kausay tahuanki Hanmi biday ta achinki Hanmi kausay tahuanki Hanmi biday ta achinki manakangwang imay narakay man manakangwang wanyuluday mami manakangwang imay narakay man manakangwang wanyuluday mami Manakangwang ka, imay narakay Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ireleve yasimereve. Yupay chay kitay taday. Yupay chay kiatyo. Kausan Dios. Wasiki pirikukum kiham. Kaipin kachkang kipapayan. Shuya Dios. Shuyam kang. Gracias, Tatay. Salva y alma kunata. Wagliakta kunapi taytay salva. Yanapay wawayki kunata wangtang kabeli kalaupi. Akuri maklaupi taytay ira kama riwaya saya. Wakaya kuchulaupi. Salva y alma kunata salva. Hallelujah. Gracias, Taytay. Gracias. Aleluya, aleluya. Gracias, ni. Presencia y que manda, papayay. Gracias. Kuyay kiko, yupay chay kiko, Dios yay. Yanapaway, kutaytayay. Yaupang marinay kupa. Salva y ayuikuta, salva y yakta masikuta. Wishuis yapasupa y yapamanayita. Y requema ribabay. Mañacuy chaype, mañacuy. Aleluya, gracias, presencia y que manta. Yupay chay kim papay. Ni taytay kuyay kini. Ya chayri mapayay tatayta Dios ninchik mi kay pikachka. Gracias Dios yay. Gracias papayay. Oway ki ko naman huy chuy espiritu ikita. Rimapayay sumhong mangwaway ki ko naman. Irelebebebe kimaribawayasay. Gracias taytay, gracias. Churi que Jesucristo pasó tempe. Amén y amén. Tia chaykoichik ñañaykuna. Gracias tajos paikichik. Gloria a Jesús. Gracias papayay. Amén kay saludo con akachkan kaipe. Gloria a Jesús. Aleluya. Llaqtamasinchikuna. Amén. Arequipa mantaikan saludanchik Arequipa llaqtata Pedregal. Leonisa, siempre Leonisa ñuganchik con Pedregal, amén. Leonisa Caranabil, amén. Taita Dios aminchachon José Achagui, Ada Andrade. Gracias, maquichaguito Jarichik, amén. Juan Márquez, ñañanchik Braulia, un abrazo, ñañayay Braulia. Saluda ahí capón que ya paya llaqtanchikta 28, amén. Aleluya. Braulia, Taita Dios aminchachon Olimpio, Ladislao, Ignacio Quispe, Noemí Vázquez, Rudy Poma, Juan Regalado, Emilio Chagua, Eric Condori, amén. Aleluya. Olimpio, Ladislao, Pain Hayamuachcanchic, amén. Huancayo La Humanta, Conipaco, Huancayo, amén. Haygane Singichik Chaylach Tata, amén. Gloria a Dios.
Amén. Kusikunchikmi, ñañallaykuna, turallaykuna. Tayta Dios ninchik saminchasunkichik. Amén. Ñuqanchik kaypi kachkanchik allin willakuywan, pero sapatuta llamantan a las 5 de la mañana lluqsichkan allin willakuy llaqtakunapaq. Uyarikuychik, Tayta Diosmi kutimunga, Cristunchikmi kutimunga quechuapi. Amén. Aleluya. Llapallanchik llaqtamasinchikwan willananchik, compartinanchik. Sichumakiykiman chayaramunga kay link nisqan, hukman churaykuy, uyarikunankupaq. Wakinkuna uyarinku mana Tayta Dios wasinman rinkuchu, pero Tayta Dios nin, aleluya, Tayta Dios wasinmanga chayamunanchikmi. Mana wakinkuna hina costumbriyos kananchikchu. Amén. Hamunkuchu. Castellano nin, como algunos tienen por costumbre. Ritam wasillapi mañakusaq mana. Paypa wasimpi mañakuy. Paypa wasimpi, Dios ninchikpa wasimpi asuan allin. Amén. Gloria a Dios. Así que haykam despedikunchik makichanchikwan. Amén. Un abrazo para todos. Un abrazo. Tayta Dios amin chasunkichik llapaykichik. Amén y amén. Aleluya. Pim causan. Payman kachun. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Allin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.